Slušaj sad ovo. Reci mi šta prvo vidiš na ovoj slici i na osnovu toga ću ti reći kakav ti je karakter. Znači kao kod psihologa, jel? Žaba. Uglavnom, većina ljudi vidi prvo žabu, to znači da si ti direktna, samouverena i pouzdana osoba. Druga slika koja se vidi jeste konj, ako pogledaš malo dublje. Da. I u tom slučaju neko ko vidi konja je kritički nastrojen prema životu. Šta vidiš ovdje? Medved. Imaš analitičko razmišljanje i logičan pristup stvarima. Neki ljudi prvo vide planine i taj ko prvo vidi planine u suštini koristi intuiciju, odnosno neko iskustvo više za rješavanje problema. Šta vidiš ovdje? Vevericu. 99,9 ljudi vidi veverice. Inače, ako malo nagneš glavu na levo, vidit ćeš ženu. Ako vidiš veverice, to znači da generalno tvoje opažanje ti pomaže dosta u rješavanju nekih problema. A oni ko vidi lice žene, jednostavno smatraju da imaju neke druge izražene veštine. Šta je prvo što si vidio? Pa rekao bi da sam video čovjeka koji gleda kroz dvogled. Onda sam video auto odmah. To je to. Ili čovjek ili auto. Oni ko prvo vidi čoveka, vidi širu sliku generalno, a oni ko vidi auto previše analizira stvari u životu. Ali ujedno i kreativna osoba. Nema pogrešnog odgovora. Nema ovdje pogrešnog. Šta vidiš ovdje? Drvo. Ok. A i dole vidim sad ljude. Tako je, imaš dole dva lica koji gledaju jedna ka drugom. Ukoliko vidiš prvo drvo, ti si generalno više samotnjak, a ako vidiš prvo dva lica, više si porodična osoba.